harya habaho Burasirazuba n'Uburengerazuba nihe ntara kwagira ngo simazigiye mu Rwanda se intara y'Amajyepfo, Amajyaruguru, Uburengerazuba n'Uburasirazuba mbabizi no kumba ndi kwijijisha, ndetse n'abari hanze y'u Rwanda basi twabibagirwa bari mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi, turabibona ko mudukunda cyane, ndetse ni Rwota Masimbi aba diaspora turabakunda cyane. Yaho no munsi inkuru mbazaniye ni inkuru ya Rayon Sport, akaba ari ikibazo kibazwa na buri munyarwanda wese. Ikipe iyoboye Rwanda Premier League uno mwaka ino season, ese Rayon Sport yiteguye gukina n'ikipe ya Gorilla nyuma yaho Rwanda Premier League garutse, aho Amavubi yacu yaravuye mu gihugu cya Nigeria. Murabizi ibintu yakorewe, yaratsiwe, yaravutura kuru yane busere rajoro. Mba numva ari ijoro ry'amateka ku bakunzi ba Abanyarwanda, mba numva ari ijoro ry'amateka kabisa. Niyo mpamvu mba numva nizihiwe cyane, bari abahungu baranyemeje. Asante sana kandi Uwiteka ajya akomeza bahire. Hagati aho ngaho ndifuriza amahoro, imigisha, guhirwa kwa buri umwe ubasha kudukurikira ndetse akanadukunda. Uwiteka ajya amuhira muri byose akora. Ni ikintu cy'agaciro kuba umuntu aba afite, ndetse ni ikintu cy'agaciro kirenze kuba ari icy'agaciro kuba muri inshuti zacu zakadasohoka. Turabibakundira, turabibashimira, turabizeza ko tutazigira tubatenguha habe na gato. Ya muri Sport rero haravuga iki? Muri Sport haravuga iki? Inkuru nyamukuru muri Sport ni ukwitegura umukino n'ikipe ya Gorilla. Uyu mukino ni umukino w'amateka ku bakunzi ba Sport, abayobozi bayo, abafana bayo ndetse n'abakinnyi. Zimwe mu mpamvu n'umukino ari uw'amateka muri Sport, ni umukino azaba ari uwa mbere ku buyobozi bushya bwa Rayon Sport, uzaba uyobowe na Paul Muvunyi ndetse na Bwana Tade Twagirayezu. Akaba ari umukino uzaba nyuma yaho batorewe kuba bakiyongozi cyangwa se abayobozi ba Rayon Sport. Umwe mu bintu bizakomeza no mukino, Rayon Sport ni ikipe ya mbere ubu ngubu ya Rwanda Premier League, ikaba imaze gutsinda bimwe mu bintu bizakomeza no mukino wa Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Gorilla, nuko ikipe ya Rayon Sport imaze gutsinda ibitego 12, ikaba iyoboye shampiyona Rwanda Premier League kugeza kuri no joro. Ikaba ikurikirwa n'ikipe ya Gorilla imaze gutsinda ibitego 11. Urumva ko nta kinyuranyo kirenze, harimo ikinyuranyo cy'igitego kimwe, ndetse tunabibutsa ko ikipe ya Rayon Sport ari ikipe imaze kuba unbeaten kugeza kuri no joro. Ni ikipe itaratsindwa umukino n'umwe, ni ikipe imaze gutsindwa ibitego 2. Bisobanuye iki rero? Bisobanuye yuko Rayon Sport iheruka gutsindwa ibitego 2 cyangwa se kwinjizwa ibitego 2 ku mukino akiraga n'Amagaju, byanganyaga ibitego 2-2. Ndetse ikipe ya Rayon Sport ikaba imaze imikino 6, ikaba imaze imikino 6 itinjizwa igitego mu izamu ryayo. Urumva ko ni ikipe ya Rayon Sport ihagaze neza mu gihande cy'ubusatirizi, ndetse ikaba ihagaze neza mu gihande cy'ubwugarizi, bifashijwemo n'umunyezamu wabo mwiza kandi unabishoboye. Bigaragara ko uno mwaka abantu bakoze Critoma muri Sport bari bitonze ndetse banashishoze. Rayon Sport uno mwaka ya Robertinho ishobora kuzakora akantu nge mba ndimo nkabona akantu kagenda kizunguza ukuntu. Rayon Sport rero ikaba igiye gukina ikipe ya Gorilla, nayo imeze neza, iheruka gutera forfait ikipe ya APR FC ikubita ibitego 3 byihuse, aho ikipe ya APR FC yakinishije abakinnyi b'abanyamahanga barenze bagakwiye kujya mu kibuga. Iyo saga mwese murayizi. Ikipe ya Gorilla akaba ari ikipe nayo imaze kwigaragaza, kuko ni ikipe imaze kuba ihagarara ku mwanya wa 2 nyuma ya Rayon Sport. Ni ikipe iri imbere y'amakipe akomeye nka za Polisi, za Musanze, za Mukura, za Kiyovu, za AS Kigali, za Gasogi na APR FC. Ikaba ari ikipe ziyoboye ziri imbere cyane. Ni ikipe ya Gorilla igaragaje imbaraga nyinshi muri uno mwaka. Imikino yarahindutse, ubona ko ari abana bafite icyo bashaka, bakina na confidence, ukabona ko ari umukino ufite intego, n'umukino ufite intego. Ibi ngibi rero sinzi niba iraza kubikangisha imbere y'ikipe ya Rayon Sport, kuko ni ikipe yagaragaje amashagaga. Ubona ko ari inari mu ishyamba, ubona ko ari inari mu ishyamba. Uno mwaka n'uwa Rayon Sport, tubyange tubyemere, Rayon Sport uno mwaka n'uwayo, keretse iraza mu Rwangendanye. Twebwe
abantu ntabwo twabasha kubyakira ko Rayon Sports no mwaka utabara uwayo, kuko urabona ni ikipe ihagaze neza, dressing room imeze neza, coaching staff imeze neza, player team ubona ko bameze neza, barahuza bakina umukino ufatika, batsinda bamerita. Muri make ubona ko ni ikipe imerita kuba yazaba de champion y'uyu mwaka, ni ikipe imerita kuba yazaba de champion y'uyu mwaka. Ni ibintu twagiye tubona kenshi Rayon Sports itegwa imikino yisimbuka. Robertinho ni umutoza wazanye ibintu bitandukanye n'ibyandi batoza bari barimo bakoresha, strategies zirihariye. Akaba ari umukino ugiye kuba kuri iki cyumweru uzahuza hagati y'ikipe ya Rayon Sports n'ikipe ya Gorilla, ndetse n'umukino dushishikariza abafana b'umupira w'amaguru hano mu Rwanda kuzitabira muri benshi, dore ko ibiciro bari bikeya. Tukaba tunabashishikariza gukanda subscribe kuri no channel yanjye, namwe abakunzi ba entertainment hano mu Rwanda tubabwira yuko ni ibintu by'agaciro kuba tubafite, ndetse tunabishiza ko tugiye kujya tubagezaho ibiganiro byinshi kandi byiza. Urasabwa kugumana natwe ukanda subscribe, like, share na comment, ubikoze wabikoze cyane. Akaba ari umuhungu wanyu Umuhire Valentin, tuze